Rabam kavo. Rabam kavo. Petrolova kava sred Črne Gore. Zdaj pa lahko začnemo. Ta vikend sem na SparkMe konferenci, ki je konferenca o digitalnem marketingu, digitalnih inovacijah in teh stvarih. In v bistvu sem malo lačna in gremo poiskat nekaj za zajtrk. Tjaša je spala sam 4 ure starter kit. Fak, teh podnočnakov ne moreš zbrisati. Amazing. Ni make-upa, ki to zbriši. Danes v petek se dogajajo večinoma samo delavnice. Jaz si bom šla pogledat delavnico o digitalizaciji, o landing pageih in o osebnem brandingu. Zdaj pa zamujam, tako da pa imam. Try to understand the business goals. To see what are their business goals. Not always is selling more product or selling... Doors. Nobody saw this? I mean, I saw Doors, but I didn't remember the brand. Včasih, ko sem hodila po konferencah, sem mislila, da je cel point konference to, da si na čim več predavanjih, da čim več znanja noter pozaugaš in da res maksimalno izkoristiš tisti čas, ko si tam. Tako da potem sem pogruntala, da v bistvu izkoristiti konferenco do konca ne pomeni nujno, da si prisoten na čisto vseh predavanjih, na čisto vsaki stvari. Konference maksimalno lahko izkoristim tako, da si vnaprej pogledam, kateri govorniki bodo in kaj ti govorniki počnejo in si označim tiste govore, ki so mi bolj zanimivi do tistih, ki mi sploh niso zanimivi. In mogoče tisti čas, ki bi bila drugačna govoru o sploh nezanimivih govornikih, greš malo ven, na zrak, mogoče, ali pa se zapletaš v pogovor s kakšnimi zanimivimi ljudmi, vedno so neki ljudje, ki so od zunaj, ki so pred vrati, ki mogoče delajo na kakšnih svojih projektih, odgovarjajo na maile. Probaš vzpostaviti komunikacijo, mogoče se greš na kavo, greš na sladoled z ljudmi, ki si jih prej spoznal v prejšnjih sešnih, ali pa s tistimi, ki ste bili zelo aktivni na delavnicah in na takih zadevah. Tako da probam res potegniti iz vseh vidikov konference maksimum ven. In če se dogaja neko neformalno druženje, ali je to nek koktejl zabava, nek after party po vsem temu, ali je to neko kosilo, kamor grejo vsi, pejt tja. To so tako zlati bombončki druženja, kar jih lahko dobiš. Takrat se pogovarjaš stvari, takrat se stkejo poznanstva, ki se drugače ne bi na neki tej klasični konferenci. Eni ljudje so bolj družabni, eni ljudje smo manj družabni in pač moraš najti svojo sredino, v kakšni situaciji se počutiš najbolj udobno pogovarjati z ljudmi in pa po drugi strani izkoristi vse, kar ti konferenca ponuja. Zdaj pa grem nazaj, ker me zanima workshop o personal brandingu. Čau! There is personal brand, as I said. Your brand is your action and I want to tell some stories. Wow, glej te barve. Ne kamiona, gor, sončnega zahoda. Gremo na večerjo z ostalimi govorniki in blogerji. Ne vem, če mi bo rad pokazati moje outfit. Malo sem že utrujena, se mi pozna, a ne? Nemo stisnem še te zadnje ure socialnega obnašanja in potem gre lahko lepo spat. Smo na večerji, ful je temno, tako da upam, da me vidite, pa da vam predstavim ostale blogerje, ki so tukaj. This is Matt. He also lives in Montenegro with his family. Then we have Jean from France. He's a blogger that doesn't blog, but only tweets. We have the amazing guy from the workshops about what? About branding. About branding. About the personal brand, yes. We have the blogger from Albania. Okay, so meso salato has come. Amazing. We have people conversating down there and we have Tufi here, who's not a blogger, but just like... Štuli se. Malo smo šli plesat in zdaj se vračamo. Zdaj, koliko je temno, nič se ne vidi. Nič. Ali lahko prešteješ, koliko ljudi je z mano? Ne moreš, ker je tema in sence. Se vidimo jutri.